hayırlı günler, tünler, kişiler, kim koşun karıyı. Ey, koşun karısağız da bek ziyan tübel. Bugünkü çağrışının alып barışçısı men Rüstem Şaynarov bulan bugünkü reportajda. Bugünkü bizning rayonimizda bek motor, bek yash tatar estradasining ko'garishim pari Alsu ham Azat Fazliyevlar o'zining uf tadimi, tadimi, yasharga isimli degan konsert programmasi bilan birinchi topqir keldilar. Ayda Gazali madaniyat saroyining ishine kirib, borasini o'zimiz ko'rik. Mana bitdik. Ayda biz kirik, qarayq. Selam dostlar, men İlnaz Minnaxanov, g'umuman eskitkich motorpar Alsu ham Azat Fazliyevlarning olib boruvchisi bo'lam. Alsu bilan Azat turida g'umuman ko'p sizlarga bo'lam, do'stlar. Eskitkich motorpar, ular sahnada mana jurlarda bir-birini yaratib turunda, ular qo'ylida naq shunday, g'umuman gastrolda yurganda da bir-birine shunday hurmat, ham har vaqtda da shunday parlar, motorparlar ko'proq bo'lsinlar edi. Ular naq talantli, yosh motor artistlar. Menga bek o'xshaylar. Men bitinde g'umuman konsertni olib borgach, ayrim jurlarni qara tugul butinsini bilan, butun jurlarini bilan jurga men ko'proq shular ko'rsatirga yaratam. G'umuman. Shunga da berish oldilar. Endi shunga ko'ra men olib borishim. Dema nima deyal? Yo'q. Ufta dema degan jurlarim bilaman. Azat, sizning tatar estradasida bormi yaratgan jurchilar? Albatta, endi bizning bor yaratgan jurchilarimiz har bir kishining birov gulanda tugul, bir necha endi legendar jurchilarimiz kelganda Alfiya Apay Abzalova, Ilhom Shakirov, hamdan so'ng endi bugun kelgan Salovat abilar, Xaniya apalar, bitta motor jurchilarimiz, har bir jurchining ijodini yaratamiz, ayrim jurlarni yaratamiz, shunga ko'ra o'rtaq yaratgan jurchilarimiz bek ko'p bo'lsa bilan. Aşkınlara yürekte uttan yana.
Gözlerinin jittizin jigip şilkenlerime Işam senin yanına yanına Jilde buranda dimin Bilese de tutmun yollarında Yürek seyret olan Işam senin yanlarına Jilde buranda dimin Sizning ikki bola qiz baraymi? Iya. Yolg'ishmasam Oyaz ham Ilyas. Iya. Yolg'ishmaymi? Dres. Gastrollarga chiqib siz ularni o'zingiz bilan olsa kelaydimi? Biz alarni bek yaş bo'lmasa da gastrollarga olib chiqamiz. Mana biz endi aprel oyi bo'yina Boshqirdiston yog'ida yuribmiz. Otdan sayin kelamiz. O'tgan atnada biz qayda bo'ldik hali? O'tgan atnada Salovat shaharlarida bo'ldik. Prямой efir bor edi. Salovatlarda bo'ldi. Mana Qoylar bo'ldi endi. Shunda Boshqirdistonda bo'ldi. Xattada tugul bir ko'p joyda bo'ldi. Shu shaharlarning birisine kichkina o'g'limizni Ilyasni olib keldik. 500 kilometr o'tirib keldi, rohatlanib 500 kilometr o'tirib qaytib ketdi. Ko'ngli bo'lgandir endi. Iya. Asıl azatsiz. Fonogrammaga jırlagan barmı? Hamduna Patutqani barmı? Andına bay. Hamduna Patronda eshitganingiz Iya. bardir. Kim fonogram berlay orqasidan nakleyka qilib bering. Eshitganingiz bardir. No, so'rov shunday. Fonogrammaga jırlagan barmı? Bizning yashin batoni tugul, ilgirek bir solqin qish kuni uramda vaqtda biz fonogramma jirladik. Chunki o'r solqinda bizga jirlarga yaramayjishlarga любой jirni olsak da, u rus estradasimi, u tatar estradasimi uramda 30 gradus solqinda jirlarga yaramaydi. Chunki bizning svязкалар üzülürge mümkün. Üzülgeçin o tizgine tozarmı? Şuna göre bizge üst toğuşubuzny, özümüzning turmushimizni, özümüzni içki saqlaybiz, toğuşunda şolay saqlar kerak. Saqlanır. Bulay? Bulay biz har vaqt diri toğuşqa jirlaybiz. Azat bilen Alsuf Aziflarni kirsem manga bik o'xshadi, bik ko'ngilli, bik mülayim, bik matur parlar. Аларга тагын да келешекте де ижади оңышлар tilab каласы килә. Шулай безне шулай шатландырып һәрвакыт җырлар иҗат итеп безне шатландырып тәтешләргә кисенер тагын. Сезгә оңышлар. Концерт нык шәп булды. Азат и Алсу молодцы. Море впечатлений и спасибо за проведенный конкурс. Сәлем дуслар, тагын бер кат гомумән тәтеш якларында безнең концерт булды. Гомумән искиткеч без монда беренче тапкыр шаккаттык, шундый тамашачының җылы кул чабулары, алкышлары, рәхәтләнеп торып биюләре безгә барсы ашады. Минем уйлавымча тәтеш халкына да шулай ук әлеге концерт ошагандыр. Алла бирсә, киләсе елга шулай ук очрашырбыз тулы заллар белән. Бик зур рәхмәт тәтешле, сез супер, сез молодцы. Бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә тәтешле тамашачысына, тәтешле халкына. Без булайык булыр дип уйламаган идек, шулай ук җылы каршы алырлар дип уйламаган идек. Китәсе дә килми, каласы килә тагын. Алла бирсә, киләсе кызга, киләчәк без үзебезнең концерт белән уйлыйбыз барлык тамашачыларда исән сау килеш, Алла бирсә бергәләп күрешербез дип. Тәтешле шулай балкы, яшә, һәрвакыт шундый данлыклы шәхесләреңне тудырып тор, безнең милләтебезгә бүләк итеп тор. Рәхмәт сиңа бик. Şıl ayasıyım